Kajing ai jing hikai ki samla ban sengkam sengjam kadai ka wei kalenti ban ai mensim yaki ban yeng hala ki jong ki kejat. MLA kanot Shillong uba Adelbert nangrum ulas dang ban ai jing hikai ki samla bakin yeng hala ki jong ki kejat lengba ka jing trelang bat ka Meghalaya Social Development Society. Hapakren hakani kesngi na kaliang uba Adelbert nangrum ula ai kublai ya ki ba ai jing hikai ya ki samla ki ba terang ban yeng hala ki jong ki kejat. Ulang ha kesin ka benangkong ke layo ya ke jingjab bat kermen bagani kesin ka bementaru kan long ka bajab bat kinyo shibun ke jing mentoy ula berablu da ka baong bakalawei ka din na karai ka ba pishim menta bat kan long ka pernai na ka benta kalawei ka banwan susu ula ong bakaroi ka par kam dei tang ha ka basnai kinala bat kiwei henry ka jinghikai samla ka dei ka kampen roy ka banne sa kumu Emily ulawan ra ya kini ki jinghikai Banwan ra ya ke jingkela kamtam ha ke jingmut jing perkat jing kipai bat ke jing kairu kalong klem ke jinglut jing sep bat kinyo jing mendoy shibun yo ya ke jing kai ke kapasiti berting kum dopan te shu ya ke por perkat ke jom pi bat ha ke jo ke poru yo ya skill training kum dopan ke tibet shu how we day bat ke kam ke jom pi lembah kini kinan kai bagi don ha ke ni kesini te itai long ibang aku ban ya pasat jingmut bat pi ha ke ni ka no hai si ba lada bidan sis lada bilong sisa ke balong sincere committed dedicated haka jiking ke jambi ila man penolong yakini ki baro de kembang ong biang sisien ba ke jing patai bini ahwa kini baro how to set up an enterprise, what are the qualities of an entrepreneur, what are the challenges kini baro how to overcome challenges kuno bangin la panwengi kita kijinge haka jingim ke jungi lada iha pasdang inu kam barabon ka problem kan ni be ka problem ka problem ka ba ningkong ka ba ni perkhat ba wan hma ji ka de ka bisa de la pi shom nong ne ba perkhat janai ba ka de ka bisa de ka bor perkhat ka ba kuno gi la ban perkhat ba ban be ke ni ji tentang ini kitien de ka de ka training ka long wan in yo ke jing toy ta jing jong pi ha ka puthe am yo kam da thì hàng ngày cái training ở cái blog cái này phim blog thôi và phim long cái video blog cái đó là cái chính con chính kia và phim làm từ lúc chạy chạy thì chúng tôi bị không để xử. When coming on entrepreneurship but enterprise. Entrepreneur yang terakhir kelas itu uno ba sim yang kata uno kakam. But entrepreneurship kadai uno kelas dang yang kakam. Dah kapal udan yang kita ke qualities kita udan kam Pauli bandan lada useng ya kanu ka enterprise kata kanu ka lese kanu ka ka useng tikini kita ko apan pia ini ini lain tadi but hagani kasi anu patai dunia apalat namar ko bangala oifi haman nak saturday yang sadan ke kelas ke bakar bang nak banta kani umno bagi nikah pi koma pi kita ki basalong kita ki entrepreneur ki qualities ki papi di bandan kawai ni qualities ke bangi dan kawai ni qualities ni ka jinglong ke bangi dia bendal balong bangi dia belong ke bayang ni scam ak jingbuat ke perkat yang kata persistence dan perseverance bat juru gidan kam ya kata ka thong ke bangi ibu Ahmad ke jami tinggi dok kendiat ke jing mai thang sampai day bat kan program taksi balik on development ke bamut bakung nong ginamban inhaban klan susu lani bat pendah susu lani bat kentiu susu ya katu kasap kapong ke bawah pipidan lesi dan tapi iba asdang tip malu malah bini bat ke food processing lani ke tailoring lani kano re bat pendah susu ya kata pidan kam ya kum kini gijingkai bakam bat petemet susu ibi ya kata kalai bat ladang ong ya kata kedai ba lada ko ba oi lada kistam ya kanu ka kam ya bandan ya kata ka skill ikut kata ka management skill ikut PE ko ba itu okay an enterprise management skill ka ba kumno in la ban betulun ya kanika kam ka pamidan hatu isa hatu gidan ya kata ka idea ka innovative thinking ke bagi warna dan ini kita ke challenges ke jinge ke bagi tendo haka jinge mjogi habdan kata ka calculative risk ya ban siu kidat ya ka res lane ya ka kecik itu kendia tak bagi kendi thau pakak thik pathik kamdai bagi syur sim res kluma ada kita kendi thik pathik
kumno ba in pentelon ya katu kakau nama klem dadang imsim ya kanu kono kares haka jingim ke jumi yenum la ban pen orlong lane ban lane ban poi sak tu kathom ka ba bangi kwa kani khjat ki ba maskwa ban mathang happy ha ba dei ba kani kasi ibu ban mentaro I badai nam ta tailoring ban embroidery I kong Kerlika Pariat badai juga food processing kong Delmon Harsomat kong juga badai juga beautician I kong Clarissa Pariat dan berapa ni mata dan bang dulu kepada kiwi dan ki skill trade kepada yo yang tercikai kepada si master trainers kena apa mereka import di masih meniga lah kabur import apa ni kong do pada pau cikai kuplay kepada kerpang yang rampas no ibai kau ini bayar kong iba mereka pakai staff committee kejongi ibalah ai ni dia hall bagaimana nak berkapan penyaca kemat yang kejing temu kepada dengan skill training amar ladang idon ki training sebun ba ingin pelong apa school apa colleges institution ka kalau apa ya amar ngin hapra ikhtiar kita yang ni pak lalong koi semi permanent manio manbu ikhtiar kita dia nak pertama penyaca ikam syahmat training prepare lembaga sien gabani kong layo kejing job ha training ka ba katukan ni ki treat layak syahmat Tidak dulu nomor begini ke nombor sebagian nimsi melayu pan mania cuma ingin sekian boleh kan kenti komentar kemudian bahawa katono mau respons jongki bayi kebatuan ki samla kentai bercenderang kilong kebir tidak nak ni kini kalau berjuang hidup sah kamtam ikon sama ada kat kilong kebir kilong par idon dalam bagi kamtam kilong kebir kilong par kita sim dia kali galak lenti bagian yo ini ki training repair nampak skill profesional ke jongki kan utang mempi kum kisama ke bangi kimi nanti bagi nong kalawai na ka panta katei ka lasai ka banwa nomor kekentin kong future lies on how you perform today on how you think on how you take a decision kuno rai kompisin kuno papi perkat menta katakan rai akan keren ya lasai here we have with us, I have seen some friends from other communities. Maybe they may not understand Khasi. I think from this house, how many of them who cannot understand Khasi? Will you please raise your hand? 1, 2. Okay. This program, I mean. Today is an inaugural program. So myself as a local MLA, I just like to highlight few of my messages to this program, which I feel that is a very auspicious program for each and every one of us. So the main important thing, once the training had gone ahead, so the trainers will explain you as they will explain you accordingly so that you will understand how the training should go ahead. Thì anh em kemat makan pau jeng kemen ya piway di apply ke koridor matrai bidon na pernah ni kebela julet desi macam mata ki training prepare skill training hakiway pak institution la judon ba any one of you in this group who had gone for training, I mean some way back in other institution. Any one of you? Don't know beralih nani ya? Belajar dari segi baik training. Tersyurah ki semua. Okay, dah ini. San remote nyomot mau. Toh, pilih cakap tu buat training, pihak siu bisa. Kini ofiwan benda, kadai lempa, ke development, ke scheme. Development ke pamasuk tu, bahkan ke development kan umdai kan kabar ki development ki drainage ki footpath, lani ke lani ke light, lani ke retaining wall, mo, lani ke scheme ke bangan rumah kuah, bangan divert, bangan convert, mo bangan perkelapan serta ke human resource development. Ai kam malah, cik ke kerja cik ke status coba cak beliau.
Layar ada kata-kata. Kadang yang cuma kerja, ngaku berkeren buktian dengan angkutan pun berkeren. Jikisha, nama ngaku berkeren sibuk ngangai dekam. Ngasungguh pada dimulai bah lainnya jika jika ada kemen implementasi ada kuat mengenai kedua ini. Mana nanti dia berarti ki respon jom menurut kejingan enroll joki kon sama akan teh senram. Bagi lokal lokal tu dia mereka kemen bersih malah masuk rayu jika keloi. Mau ada bantuan implementasi pada kedua ini makmat. Mana kuat berkeren itu kerpak ya fi. Ada empat tebet si penai, lek ar penai, yang siapa? Ada empat tebet ar penai, empat tebet ar penai, lek lain penai, lek sau penai, aduh sudah tebet bah. Pelong kita ki master, bahkan aikam kelai ki wepat. Mo, kemudian bagi drugs, kesurga ramlah berkam untuk jaga burung bumi. Ngin bat ki sedih, ngin bat ki suloi, ngin bat ki tup, ngin bat ki tan, ngin penbiak ki hand grenade kini kita non jemut. Lada nampak jengkam ki plie. Kalau kamu hanya ngi syok isa, mau ngi tiap ambil kalau bagi jengkam ka plie. Kalau tu mau urus ni urung baik. Mau ndrei bandrat tingkong dia ke drugs. Ya kekian ikiwe pak kijing sniu ni iki kon sama ka te kecram. Kai baca pak dai la nanu kan piti ba. Masumu ipi bapia ya kan ti bade. Kini ru kan sakren ye ki ru kiya ya kan ti bade ko babi bilong. Pidi kinong eram pidi kinong muna batan lam berkrim lam kiwe bagian dia tu dia paklar ke jingi bujoki pidai sama pidai bulu pidai jabing pidai glongsna pidai kititsna na bertakalawai kilong dia ada mapi sama pi kelem lo mata pitrot no pingok no akijing senior akijing persoy mano pa pe kalawai dia martadau to pandit alani convince dia kini kibri ki khor sama ko shabar ni pitre kam sarkar pe japor covid sampo jar ko yo batta ye ki so state mo ndek la man mikila kita mau buat mansur makin mi manan jikar men ka jala bajui ma piwe pide ke jikar men yang ni mata tak mau piwe nula to ye tela man akhe to ye tela bok sarkar ke mo nila dari tak mau sacrifice mo to get something you have to do something ma pinyo ye ya pandu ye Mapinyo orang tak kejing itu, mapinyo orang kata kejing subha, kejing kawai dawai, kejing masya kuat lagi subha, ini pintu dapat kejing bantuan bersisa. Deh, kemana kadang pengen baca yafi, kita sabar, kita nak treat rupiah, kita ini kampung di call center, kita asli kita membeli, ni pasal, benar tak? Dia membeli, nak kita membeli, nasi nasi shonging, nasi nangjin, akak mentah ni akak api kita tailoring, beautician, kita ki bakeries atau ki dah ki plumber ki electrical mo la sai ki nilaman form ki group mo ba isa abilo se sepatai ba de nabo ngim ko film individual ada mani pilih nak jauh wadam kuat film beliau certificate nama sarkar lu kanapan bisa kanapan exhibit by fee kanapan access by fee hasil certificate wan dari guru ini kita hamle shitong ban pet atau sudah mau pan certificate maka pan certificate dia mata pilih driving license pilih partner kunung tan license tapi bisa license dia yang pun sakno mengiba license dia nam dai mo ai pihak meriki beli ban sekong nama kan ini skill tapi skill mo baik kena program job skill fenam tei dia kena aikam lu kiwin ni kau kena apa nang saya petition nang tele dia toloring dia saya pergi bendon ka iam in life mau ka bangir min serap grup nasi nak sabut sipawut inform ka grup ngilang pasita ka sarkar ita ngilang bendon di small scale ko ni don di Jakarta nasi ngilang man yawai siuli sibna sisincisnan sin sposnan missionary ta iwe Jakarta ngisu ki jahan ki bro keleng lawan nato bila bu notre pipa bila long tak po long kendra ndai su bisa keri mo sisi sibna ka pe makasi takapon ni tak po sulo sa sipor ka grup jompi kita tak kertek grup A ada grup C ada kan bade kelas yang po joai kelas po jaita hills kelas po west hills kelas po boy hafta ke kini kiwe parti chat penriu kibam dei hom those society or a community who are not belong to a state they will have to move out slowly to their own state ini nama po state jo ki kido issue kiwan pa na po state bikhalia as soon as they could step in our beloved state they saw lots of opportunities. Ki opportunity kakabu chopai sedang semon. Terada kim subang subani pai sa sino. Namar ngipat
kum ki brio po jela ki khun samla khamtam ki kwa tangkam sarkar praja khan 8,000 khan 7,000 casual contractual still kadang don kata job insecurity orang layo ke kamru still ngidon kata job insecurity kadon hangi kata jeng mong sky nama contractual kan license substance tu sampai kam laku project ngine yupat jobless ya kementah yang ke job kisah bodoh belera ngaku memang ngaku keluar pi ada fitri hok pi kum master trainer spek bahaya ki ada kilong ke bima ada kilong apa kisah ki bawan tista mo ngaku akan ada sekali part ke pesket kata mereka kejeng itu kebakar pang nak mentah job kami tak certificate dah vio la syai nak beli oi nang haru kaskim kunungen yarap parseng ki kamu jopi ngila marwat panak sarkar kundu nak menyerap nak mentah jopi nomor marwai individually ka ia mangar menyerap dari sarkar leda togetherness mo lembag jenong teli koi ke sarkar nak menyerap maka belakang naikam sarkar di apa menyerap ifi Mantin ki machine banyak-banyak. Nginwara ki small scale industries. Nginwara ki medium scale industries. Nginwara ki big scale industries. Pergi kun samla, syah nak hendak nak keren. Teman kini dia sih kepada kau. Nampak api bahkan dia siapa ni arprai warmong bayar tu, warmong bahkan badai masih kah jodoh mahapan pep kita ini excuses. Nai show. Kadang-kadang juk kemudian berterus tu sacrifice lo kita ini bukan setang bapang bat bayar gila pep subhasi mereka pacul kesegi ini skim orang ada bon kibri kita sini saya buat ada buat untuk skim anu pun nak apa lagi skim ini cuma kerja skim belum kelar skim mau kata dia mau promise yang ada konstitusi kami kemat asal peliki election di mana ya ngam tak cintok anu thong itu shen pisai skim belum apa nak hanya bukan konstitusi kecogi pesalong pro pesalong salong bahkan pesalong ong hiru bah plan kecil cuma buat buat kamu plan ini lagi bola menhapan tiada terjupi kain nupi marui peraja kau ikat ada sis bangun kan lakan boy kain nupi kata kali orang iPad siapa dia jik temu mata kadau mau kita lain tadi walau kulit dan lain tadi kapor mensuah jadi may teman juga may great grandmother mo kapor joki kadang age ka farming age their age is a farming age mo hato por mo ka joki kadang kapor kadang kimju kan mau kam sarkar hendai kapor je may ipa jangan desi may ipa jangan tu bayar dengan rekat kerta hakapor may ipa hakapor na yakla nakasama may kalian hati por pun pak kam sarkar la shwan tong la shwan tan na yeng la shwan kring na yeng la kidap tang matrik ru ali wan taino namar ka kam ka pun kinong tri kim don la tang matrik ru lawan tan mentapat la adu PhD ru bio kam ti sakat lu kinang shongi sa samsem sposnem besok tong ali da skill training ta ka por la dia ka por mata jofi shin ni ka bu mata namar ka ni di ba ka balai pa hakani ka juk pi mentah kam ni ka kam sarkar hakapori mai pa juk ni kam sarkar namar ko ngi pi ti por menshwa bon ka kam duna ki doktre mendapat bon ki doktre duna ka kam tidak piye ka juk bija mo kane pagi on ka self reliance pia bari ka juk bija sengi kam la jong mo pek watangi jempru mo betiru warna bar denam de matagi kena sor ki jongi ru kimlei taman shu hot ni hikam mantre standar hikam lagi di banlet ru wada dega bagidan ki yeng kisam ki jaga sunong no kendong bagidan ni mai pa mo ila banlet dong ila banlet dong ru kita ki nongret ngin mungkio ngin kit ki kitu kitiar ki bagi bu halingka kimdi baneran nomor pet hakapor covid-19 waru kelen lada ka kelam kawan hakapa ide mangi ko cek berukasi ide mangi ko setiap kali apa yang di kombo amar ka ba ide ni community na sabar de namle penyadu ka ba ti ngi don kare pariang ngi don ka lingkha ka bun ba syara syatong kendong re por hoy no kendong wanit kam sarkar bio kam sarkar kiwan menteri kam lumana pe ki pada BA da PhD da PhD kiwan ki ba report subhasi ani no ikam se ikam lumana ru milai batam kalau ni tak development ban sinala dan dia ban sinafurpat
Makanya hadin sistem kala prabiang, hadin rumnai kala prabiang. Tin rei kani ko bangi bangap memeli. Ngawara khamat jompi kalomba ngintei pat jebut perkat ke jompi kana mengindon pat dak wei pat ka perkat. Amat banwanra ke change, banwanra ke jingkala kadai ha jebut perkat ke jompi. To bring the change, to experience the change, it's depend on how we allow our mind to be the change, to bring the change, to experience the change. Yang kau orang ini, ketika skill, ini different skill bagi ayah kita. Jadi, narangilin cuy kalau macam dua ini aja peraja, kau ikutri. Ada art tadi ikutri, ada khandri ujar. Ada ketika lain tadi ikutri kalau pandai aku ajar. Nari nadong sedong, dan ayah free. Nak kalian cuma aku membeli. Nama ketika por kalau minum kam. But kentu ye pi ikon samla, manu pengecu. It can no longer be convinced with a government job. We can no longer accommodate with a government job. There's no more government job. Government job is saturated. Nice partly kipos hakisnam. Sans partly kipos hakisnam. Kanumut ki aplikan. Silap arlam. Kunu ingin siapin ngin maaf siap community le kam surga. Nak kadau ngaku membeli nak kuasa bakani kecing tubuh kecama bermanra ini ke development skill kalau ban pelong ya pi ban yen ke cuki kejat penum up community issue ya imei pa in ayu ya pi penum up community issue ba nong mikmat unai ayu ya pi penum community issue ba sarkar kan le ayu ya pi kumbong president of America mo. But we should not ask what the country can do for you. You should ask yourself what you can contribute, what you can do for your country. Pihapan kali tadi, kaya ibu pelak nak bentang kacau penriu, kaya ibu pelak nak kacau state, kaya ibu pelak nak kacau nation. Pihapan contribute, mentah pedang kain, mentah pun kisah lah. Haga kerta kaba arpusan laipusan senam. Many of our beloved youths at the age of 20, 25, 30, 35, they had gone away from this temporary war. Why? Because they cannot control themselves. Lalu dia akan jindi, ke drugs, ke kia, berkali kali pelong yaki penapa ni pai lo ni partai. Yang bersuatu, kam tak pergi ikut sama, pergi berlong manusia, yaki wei pergi perasama, ada mapi pila, balik kiwei kimla, ada kiwei kila, balik mapi pila. Kenal kaktin jom boleh kapan kenal bahawa nidon hak kepercayaan mama menginap baru Henry Gimde pat jom kepercayaan. Yes, of course we are of this world, but we never belong to this world. Nidon ada kepercayaan Henry Gimde pat jom kepercayaan. Nama kada aku jengim jongi kipriyo kam tak kikun samlah hari ke jok mentah isang sot isnei. Nama kiim ku bakim yapshu. Kibangru bakim thanshu. Lagi dong kam martada ban yang jod balong ki pasmat posting ban yang hajok ikjat train amam train si lain train south train sun train ngru train kata apa pilong master dari dia pio pat tadi ke por ka ba ginum dei ban sulong no satisfied haladi ban nok tadi job seeker maybe la bandon nang ni ki bala graduation master degree PhD bio kam mo dia sekarang lu pernah apa kita kam aye tu kata kam orang ni amat kadau himde bersyukur menoki job seeker ni himde menoki job provider job creator sesuatu himde menoki kikun samra mana basta syukur bersyukur kam sarkar mana pita bila hoyo job bila yo ka degree bila syukur mentah nak pilih you ya jobless gitu kam melerai mentah ada BA ada MBA no bila ada bunuh sans nem spos nem pilih you asong yang no jom hijab dia mana rai